mwega niĩ njĩtagwo mũrĩithi wa Kagai kana matigari ma Njirũngi ndũgamĩte na kĩama kĩa Martha wa Karũa kana Kenya gĩtĩ kĩa gavana wa Kirinyaga Tuna Ndegwa Njirũ. Vijana mpo, nikiwapatia Azimio mnanipatia fire, mnanipatia Azimio, Azimio, Martha, Raila. Sisikii fire huko. Haya twende nipatia vijana fire. Nitagwa Ndegwa Njirũ oguo mwerwo niguturugamite nituriuka kumwariria. No ungitwira kana gakukere mundu uri ngenda gatukie i ungikera gatukie Martha wa Karũa i kana gatukie Asuange ungenda gatukie u Martha wa Karũa. Haya basi nipatie fire Martha. Asante sana hata makutana murega mutirake menya gite kya gavana ne kya CK Governor CK mena dabeli gaini ado andu amakura pia murega ya muri andu akwa bio gite kya gavana ne kya dabeli na CK na kile kingine Azimio angale baba hapo ndio tuko. Mungu awabariki mwenye kura wega murega jeta kama mine ngokato sire getenderea kia women rep Kenya na kia makiana Kenya nyumilio abaguro banine ngosoka hello adoito apia murega oyo ne mheshimiwa. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *4. Mogithi wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance riwororete Kirinyaga County Jumaine tariki 21 mweri wa gatandatu. Mogithi ukagerera makutano Gurufani, Kutus, Kianyaga, Kiamutogo, Kamugoda, Karomade, Kemunye, Idhariene, Kerogoya, Kagumo, Kiagai, Kiferegwe, Kifuru, Farisho, urigererie Kagio. Nirukarigithio ne Niguthi matogoretio ne Samido, Joyce wa Mama, Jose Gatutura, Ben Githae, Regina Waganewe, Sir James, Peter Kegia, Shege Wawiri na Gege. Amemerekia wedete ni magakorwo kuo. Benjamin Wangari, Derito Waihura, Michael Jega, Professor Ngugi Njoroge, Karwĩmbo Mũkũrinũ na Rifari mwenyewe. Ukoshimania na atongoria Azimio la Umoja One Kenya Alliance matogoretio na mũruna wa baba Raila Amolo Odinga niwe mheshimiwa.